Жақшылап қарағыла. Шеф болса керек, а? Көрдің бе, бізге 200 мың долларлық машина жүреді. Кабинетте отырсам, біріншіден жұмыс болбойды. Екіншіден, бардығы өзі маселесімен келеді. Жерімін чечіп бер, магазин чечіп бер, уылына бөліп тұр, күйоласына бөліп тұр, жездесіне бөліп тұр, женіне бөліп тұр, 6-7-ге бөліп салды, 5 гектарда. Замыравам чаңды қарабайды, ақшаны санайды да. Бұтыңыз чаң болды, сізде қандай олар екен Замыравам? Қара. Бар көшеге ташудасыңар да. Біз жуып отабыз көшені. Министрден дағы крутой жүреді қой. Салам алейкум. Менде шаарда 40 000 киши очередте турат. Бездомная. Участоктары жоқ. Ийлеп күндө келет. Сиз менен барып 1-2 саат отурсаңыз мэриядачы. Биз асфальтты басабыз, жолду чоңойтобуз. Силер опять же парковка кылып коюп, жолду тосуп коюп атасыңар. Келечек үчүн ишкилеп атасыздар. Рахмат. Балдар, келечек үчүн чоң ишкилдиңар. Болбосо ошту көрдүк. Көзүңөргө ал. Бүгүн эртең бузуп алгыла полностью. Ne için algan yoksun Canbek? Tamam ya o şov koydum da kimde olsun tamam. Yok ben aldım. Bu yerini aldırdım. Aldırdı. Ne kadar mı? Çok iyi bu aldırdı o olsun. Arkadaşım, Kemal'ın boyunda oturup, ötkünde yapmamışsın, aldırdı arkadaşım. İkisi de kıyımlı olsun. Bunun için az buz boyutasın aslında işte. Yerleri boşası gelip bıkkında biz gelen dedi. Bugün algıla. Yani bugün buzu algıla. Öyle de şu oydan da oturam mı? Hiç istemem kıyımlı kalacak. Kaçan buz burasın? Kara. O şu oydan da. Sen teyini açıkça mı diyor? Kış bulup da. Bakın. Savaş paşa. Karam ne içtiyse kıyımda var. Narkotik loşu oydan durar. Ne için öyle? Yolla. Tamam paşa işte kıyımda olsun. Ah bugün başladı. Bir ayaklarımızı 20 gün oldu. Tamam onu da koşular var. Ama geçeyim poğuk kazılansın. Bakın bu. Bir lira kurdur bağlı. Başka da kapasın. Постоянно просто müzerçi. Либо алдына мына жагына арка жылып туруп стоянка кылыш керек. Кенен кылып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Azı yetimine saat bakalım. Kaç oldu? 6 oldu. 6'dan başlayıp geç çeyin provka. Целый день provka. Nasıl koşuyoruz? Nasıl sana? Kaç klient bırakmıyor? Mobit 10 машины, 20 машины ушun клиенты. С утра до вечера пробка. И одновременно, молар да пробка, gördün mü? 3-4 kafe travı toz. Bardı pробка. Uşların barın karaş gerek. Либо стоянка kılдış gerek, либо emet керек те, bunu қарасаң мына. Қай өтеді машина, қарасаң мына. Мына. Қарам, екі бет полностью машина. Қай қойыш керек мына. Машина қаяқтан өтеді, айтсаң? Проезжий часть жоқ, 0 почти 100. Сен бір күнің бір айға жүреді, мына. Қарам, ол тоже бардак мына, қара факт мекші. Ажаттарына қарашы. Namocayı gördün mü? Sonunda kalmadı hiç. Gördün mü demiş ki bardak değil. Hemen hayatı bir senin karışım gerek mi? Ya. Mola tazalayalım, mola kraskalar, mola da algıla işleyelim. Bugün video açıyor taşta kalan, makul mu? Mocayı da alıp tazalayıp paramla musul vardı.
Namusu. Arkaga qara, bardaq. Mol bütbarını alып salgıla. Ne aldın ne şöyle ekan. Mojağı bölümeni de жақсы ekan. Mol satqa qarab mı? Kötü altı. Ya. O gülleri tazalap arkadaşlar işte tölet. Qancha tölet? Qancha tölet? Berdi, alıp koydu. Mana vardı bundan maşinler uçlardı da. Qara keyin to'g'ri turadi. Siz takar mısınız? Assalomu alaykum. Qanday mana? Ata qandaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qara. Klient to'ltira. Demek yok buna qara. Stayankasi yo'q buna. Yo'l deylab qolgan. Qay qo'yish kerak bular? O'zlari tavish kerak-ku. Eshib chaqiramiz. Bugun kelib predpisani tashlab ketdilar. Bugun kelib predpisani tashlab, Janibek qana. Janibekni hech kim to'g'ritib qo'ydi. Belki Kutuzov qana. Amdil hech kim to'g'ritib qo'ydi. Mana bu predpisani berdiga ertangdan boshlab ular mashinasini qo'yib olsin, tushundingmi? Boshqa o'zlarini stayanka qilsin. Srok berliba. Srok berdiga boshqa joyga qo'ysin. Liba mana sotib olib o yerga stayanka qilsin. Janibek. Sen beysi? Siz kimsin? Administrator. Uxlayotdim bilan. Namoz zavnda bitirib 4:30 o'qilib namoz. Уже peshin derdan toldi. Biz sen bağımda o'qitasın. Jo'li ishingni aytdi, uxlayotdim bilan. Bo'ng bayla. Bo'ng bayla. Qara, bunalar bardig'i mana sening klientlaring. Qara mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mashina turadi. Qara. Yo'lning pashti bir polasasini to'sib qoldim. Sizlarga bir hafta srok. Bir hafta srok, mojaqa parkovka qilinglar janimni. Tushundingmi? Shefing aytib qo'y. Kim ya ana parkovka qilasizmi? Ikkita ana parkovka qilasizmi? Deb uylar turbayva. Deb uylarni sotib olg'iladiga o'sha joyga parkovka qilinglar. Agar bir haftaning ichida parkovka qilmasangiz, suvinglar svetinglar o'chiriladi, ishlaysizlar. Qaramlar. Men yo'lni jasab otam, sizlar bir polasani to'sib o'tasizlar. Sizler akşamını kılasınlar, bizge işleme yok mu eriyaga. Düşündün mü de aytıp koyuşan dedi. Bir hafta sürok, kendi predpisani berip kettiler. Buna karam, buna kayıt tosup koyuptur. Cenab-ı buna больница o? Hiç neyse alınmak duruyor. Ya. Nurlan, alınmak duruyor. Rastan. Alın bak dur bu. Geçe geldim. Üzerine götürdüm. Bunlar başladı. Kara. Kara mı? Kara mı? Kaç tosu aldık. Algıla bugün. Bakakta da tazlarız. Ama zdaniyanın stoğuna için alış gerek boçada şunu için. Yeme Azamat Hanım, şu şeyde Karaçı bugün. Ya. Koşet bergensin, bugün daha koşet bergiler. Demek ki kontrol возьмите. Хорошо? Boyakça. Vaqt. Mollarga da aytkening sen, tushundingmi? Stayanka qilsin o'zini, yo'lga qo'yib qo'ysin texnikalarini. Mana sotib olsin mana uyni mana. Sotib olsinlar, stayanka qilib qo'ysin. Tushundingmi? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар.
72-40 Eldar деп чыгат. Үзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон сабыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Либо наркын сатып алсын. Эмеси бар бекен? Заведующий бирөө жарым бар бекен? Главврачы. Ата кандайсыз? Салам алейкум. Алейкум салам. Кандай жакшыбы? Доктор, сиз врачсыз да. Теги эсин айтып коюңуз. Ал кишиге 1 апта срок, могул жерде сатып алсын, ол жака стоянка кылсын, парковка. Университеттин жери экен, университет пайдаланбай эле турат. Договор түзүлгөр дагы стоянканы ушул жака жылдыргыла. Эгер көчөгө машинаны койсоңор, бакыт на контроль возьми 1 апта. 1 аптадан кийин свет сууңар өчүрүлөт. Биз азыр жолду асфальт кылып жасап атабыз, силер опять кайтып эле пробка кылып атасыңар да. Көрдүңүз жолдорду канча деген акча, канча деген мээнет кылып атабыз, шаардыктар кыйналбасын деп. Биз асфальтты басабыз, жолду чоңойтобуз, силер опять же парковка кылып коюп, жолду тосуп коюп атасыңар. Макулбу? Ооба, бу жерде кыласыңар, үстүнө кыласыңар, стоянка без парковка иштебейсиңер, макулбу, доктор? Октябрга пассатын беребиз деген. Жок, анда мыякты благоустройствону жасап бербейби? Айт, жасасын. Жана депутаттыкы? Я. Депутаттыкы бул. Депутат бирөөсү. Жогорку кеңешчи. Жана жаш балаларга ким эле карасулуу. Илимдики да могу. Наоборот, тосуп алып турму, карачы, кайтып да тосуп коюптур. Ушул канал до конца мояктан барыш керек. Бул каналды эмес канча болуш керек? Жана каякта жүрөт Адилет? Вопрос. Я, жок, мына каналды дейм. Канча болуш керек? 10 метр. Ол жак канча болсо ошондой болуш керек. Туурабы? Ол жакта расширение кылып эмес керек. Демек айтчы, Руслан, макулбу? Тетиги жиби да? Канча жол жака? Сырттан ба? Сыртка чыгабызбы? Оған қарашы, қанша деген жер жатады. Кадастр, тақта беріңізші, не болған жерден қарашы. Қарашы шығадып. Азыр бізде қанша 40 мың кіші очередте тұрабы? Жерге. 40 мың кіші. Я. 35 мың кіші очередте тұрады. Жер участогынан. Мақара қанша деген жер жатады. Tamam. Siz doktorun bütün bile öğretmenin verici için çalın. Aytыңыз. Ama yerde karap yapıyorsunuz mu? Қарап кеткен өткенде. Қарап кеткен өткенде, қарап. Түшүндүм, же өздөрүнө жок, же элге жок, карасаң. Мына карачы, канча деген жер жатат. Же өздөрүнө жок, же элге жок, же иштетишпейт. Орта Азия мейманхана. Эси менен сүйлөшкүлө. Жолду ачып берсин. Кетен арт жагын тосуп алганбы? Айткыла эси ачсын жолду. Жол. Şu болду анда. Ого эмедер тоскоолдор тийбейт экен да. Я. Салам алейкум. Асыға алғандайсыз? Мұның ар жағы жолда? Все болды. Нар жақ кеткен, емеге кетеді, қайсы көчеге кетеді? Жоқ, жол, қайсы жол бар бойынша? Тұрсынбаеваға шығады. Бұл
Аябай эме болот. Саврепаш, стратегический жол болот. Разгрузка болот, как раз мага кача. Бuyakta жол жок да эме өткөн, туурабы? Жол жок. Өткөндө ооба. Эки жол ачылат. Могу эметелем да. İşteyli. İştep durup, eğer gerek bolçuday olsa, bakça geçmeye süreçip durma, biraz cıldırayla. Kakrat yeri достаточно леген. Biraz 1-2 metre cılıp verse, 2 metre cılıp verse, platformun sınırını koyup durup, yolda kakraz açıp değmeye çağırıp gidiyoruz. Oşonda ölçene koşuldu. Bu yerde yol yok başta ki. Bu yerde yol, canağı yol var da. Birle жол жана расширение кылып атпайлыкпы? Жана лагманын жанында кайсы көчө? Аношидан башка жол жок. Ошо Аношинага параллель жол болду бүт. Кете кыйын болду. Айда жанагындай темир жол, паутинкалар бар. Эми мен келип специалисттер менен көрүп кеткем. Се анда сүйлөш, разгрузка болот. Түшүнүңүз, могу 1-2 метр жылып берсе, бу жакта жер достаточно экен. Gelip çiğip emek verirler. Aynen. Açıp. Ava ben ötkönde gelip görüp ketken. Salamasın mı? Salamasın. Kardeş jaks bolun. Kırgız ел жазуучусу. Sizdin işinizde biz bari konağız. Жақсы iş kılıp atasınız. Rahmat ava. Emi bizim köşemiz birle mesele. Trotuarımız yok. Dilem. Maşına şunçalık göğüte Ava. tüsün Ava. Balganda uzun maşinalar ödet baldarga öte kıyın eken. Ava azı uşul köşeni расширение kılıp ettige orta azirde turbayba. Ошон түз на Турсунбаева чыгабыз. Көчө ачабыз. Mana bul başına. Ава. Как раз азыр тетактан көчө жок да. Бир гана эме Аношина көчө бар, башка көчө жок. Жактан тосуп ашкан жолдучу, менде жол ген план боюнча жол бар болчу да. Жолду тети Турсунбаев менен алып чыгып, эмеси менен тротуар менен жасайбыз. И ол жерде расширение кылып коебуз. Şu bizim emin duymun sözü böyle gene. Ава. Bizim balдар başıp etkongu bulmaydı. Bu trotuarda çok gençken. Болду. Жарайт ава. Жарайт. Gaz sulardan şikayet biz balдар çalınıp şimdi. Arasından ev balдар vurmuş türetedim. Жарайт ава. Все түшүндүм. İşinize iyi. Балдар иштейт силердечи. Былтыр бир дарактыдан алдырбай койгондо. Кайсы жерде мойда аттасызбы? Алсу даракты кестир Кана, жүрүңүз. Ha. Замир Байшин иштеген Тайбырас деген балаларыбыз. Кайсы таймырас? Ким таймырас? Burada orunmasar bulan işten Все, ал, бүгүн ал була. жерде жемчбекке мына жерде баягы лоток бар эле да городской. Анан аны көмүп ачат. Эмнеге көмүп атасыңар десем, это моя территория дейт. Экскаватор менен көмүп салып берди, лоток кеткен городской. Мына ош эмеден ош электродон ушул жака чейинчи. Жөткөнүмө кат келген. Кат кел, сиз жаздыңыз беле катты? Мен жаздым, аны сизге кайрылдым. Мен Анан мен көрдүм ушуну катты. тегиздеп бергиле десем, сиз эмне технадзорсуңбу деген балдарыңызга айткам. Анан башка нерсени да айтышкан. Бүгүн ал була. Кудай сизди жөнөттү бизге. Мирлан. Бүгүн алгыла, түшүнүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Бул жер оңо жерден болчу. Анан мына Билем, турбаны билем. Мына жерде, мына жерден болчу. Мына жерден. Мына жерден болчу. Жерден лотоктун суусун мындай берди. Они прикрыли вот это всё. Түшүнүңүзбү? Бетон алышканда поливка жок, былчылдатып лай боюнча кирип чыга берет. Кирип чыга берет. Башка немелерге барганда жудурат, Бул жерде тазалап. жебе кайсы жерде? Бүгүн эметебиз жеке. Аба болуптур, жакшы, ийгилик кылам. Кандайсыз? Азыр бир аз иши жеңилдесин, Кудай кааласа болом. Азыр кабинетте отурсам, биринчиден жумуш болбойт. Экинчиден баардыгы эле өзүнүн маселеси менен келет да. Жеримди чечип бер, магазинимди чечип бер. Кудай сөөк чыгып чалат деген мен айтып кой. Мамлекет ишин жасайлар. Жанагы тайке жээн, дос көбөйүп кетти. Баары ошолор жумуштары. А муякта лучше жумуш жасаган жакшы деп көчөдө жүрүп атабыз. Азыр аз күндөр калды, Кудай кааласа бүтүрөбүз. Bir mesele. Айтыңыз. Kuday'a şükür. Geleceği için iş kılıp atasızlar. Rahmat. Baldar. Şu geleceği için çok iş kıldılar. Bolbosa oştu gördük. Kançalık nersede biz kıynaldık. Şu oşta yaşadık. Göçöz, tar ele, çan ele. Bir yerge baralça emespіз. Mana gengir hazır. Bassak kança gengiri. Gömünün açıla düşünçalık. Oş özün kadro atmadı. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Рахмат. İşinizge iyilik kalayın. Рахмат. Анан аба дагы бир маселе. Азыр мен балдарга айттым, сиз акын катары, жазуучу катары сиздин оюңуз менен бөлүш керек. Бизде мамлекетибизде 7 область, 2 шаар бар, чоң. Бишкек, Ош. Биздин Ош шаарыбызда 9 мап бар да, муниципалдык, аймактык башкаруу деген. Ошол 9 маптын атын
биздин 7 область плюс 2 шаардын атына коюлду деп атабыз. Чүй, Бишкек, Нарын, Талас, Ысык көл. Ош, Жалал-Абад, Баткен. И Бишкек шаары. 9 эмеге ошо атын өзгөртөлү деп атабыз. Ошо Ошко көрөк внимание болсун депчи. Нарындан коноктор келсе, Нарын мапына апарабыз. Таластан келсе, Таласка алып барабыз мапка. Ысык көлдөн келсе, Ысык көл мапка алып барабыз. Жанагындай побратимый каттарды жазып, ошол жактан коноктор келсе, мынакей бизде мына Ош шаарында в честь вашей области названо селый муниципальный аймак деп көрсөтүп, бизде муниципалдык аймактар дагы Талас областынан, Нарын областынан чоң да. 80 миң халкы бар. Баргыларга намыс болуп калат. Ооба. Эмне келсе келип, Нарынтар келип, бул Нарынды көрсө, бул жерден Талас келип отуруп, бул Оштун ичине Таласты көрүп атса чоң нерсе. Ошондой деп, кандай оюңуз кандай агай? Ой, эң туура, мен жактайм. Анан дагы бир нерсе. Биздин мына көчөлөрдүн, шаардын ичинде көчөлөрдүн аттары сында коюлушу. Номер коюлуп, мына паланча номер тигинчи болду баш айланат. Бир жерге барып изет таппайбыз. Экинчиден кыргыздардын аттары жолу. Жалаң келип алып туруп, Америкага келип алып туруп, Кытай, Орусия бүтүн аттар болуп кетти. Кыргыздашыш керек. Балда. Аба бир фото бериңиз. Амин. Кудайым ушул ак жол берсин ушул. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Элибиз аман болсун. Жерибизде тынчтык болсун. Жигиттер, ар бир аракетиңер, сиздин ар бир кадамыңар ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргыздын бай үчүн, Кыргыздын ушул жакшы жашоо үчүн болгон кадамдар болуп атат. Ушул жолуңарга шыдыр, дайыма ак жол тээ болсун. Аллах. Ага жакшы. Могу эмне болгон здание, карачы. Кайран здание. Я, же өзүнө жок, же элге бербей, карачы мага, кара. Мына көрдүңүзбү? Мына сорда, мына көрдүңүзбү? Булар өздөрү билет булар. Мына көрдүңүзбү мынакей? Мына мондан бул жагы биздин жер мынакей. Муниципалитеттин жери, мына буягы булардын жери. Жолду ачып, татнакай кылып кооздоп, тротуар ачып коебуз. Болду, бүттү. Эл ыраазы. Мына канча деген могу элде, канча блок үй бар могу жерде? Я. 2 блок плюс 11 блок бар. 11 блок бар бул жерде. 11 блокты эсепте бир үйдө 80-ден 60-тан квартира болгондо 600, 700 киши болсо, ар бир үйдө 3төн киши жашасын, 4төн. Почти 3000 киши жашайт. Мына 3000 киши ошодон басып өтөт. До конца алыш керек, эмеге чейинчи. Каналга чейин. Могу карачы, бекет алкалым жазат здание барчы. Ни себе, ни другому, да. Өзгөрмө жок, же элге жок. 40 000 киши очередте турат. 40 000 киши очередте турат. Тияктан бери жибиби. Ар жактар тоже жибиби. Я. Салам алейкум. Ава, салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соо жакшыбы? Кыйналбай атасызбы? Кеп конокко келдик сиздерге бир көрүп кетели. Көрөлүбүз, уруксат сурап коелу. Ошондо жалпы аянты 26 гектар да, 26 гектар. 25 бөлгөн. Алтысындагы бөлгөн. Эң чоң 45 гектар. Эми уулу, кызы, күйөө баласы бөлүп берди да. Жарыбаш көрдүңүзбү? 26 гектар жер. Так, 26 гектар жерде 4 сотиктен бөлгүлөчү канча болот экен? Ар бир гектарда 20 участок. Я. Допустим, 24 гектар жерди, ой 26 гектар. Участок болот. 500 киши чектүү болот экен да? Ошондой болуп калабы?
Aslında bu programlar şartın ortası ortamda başlamak settiler. He. Şartın ortasında yollar bizim ortasında. Evet, çok güzel oldu. Ekolojanımız budur. Хорошо, вообще с ними хоровая генер. Ни себе, ни другому. Есть кем узер? Abdülkerim de gelir. Abdülkerim? Asıl yapmak istiyor. He.